Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, hello bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited. Twongeye kubasuza no kubaha ikaze. Muhaye ikaze ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha. Niba uri mushyano kuri YouTube, kanda subscribe kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, amazina namwe na ya hano kuri YouTube hose ni Rubavu Real Estate. Murakaza neza mwese abantu muduteze yombi muri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, twizere ko mumeze neza muri amahoro. Irango hano mpagaze murabona muri background yanjye harimo umuhanda wa kaburimbo, metero imwe cyangwa metero ebyiri kugira ngo ugere kuri kaburimbo. Hari n'undi muhanda ku ruhande, umuhanda usanzwe winjira mu Ivene. Tuhabazaniye ikibanza kinini cyane, irango murakibona ni ikibanza gifite metero kare 1000. Na ahantu hanini, ni heza cyane, tukatangira amafaranga angana na miliyoni 110. Duhamagare mu bandere kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Amazina nayababwiye ni Rubavu Real Estate. Ibyangombwa byose birahari, ugura utukorerwa mitasiyo, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo. Ahantu hose waba uherereye, ushaka ikibanza mu karere ka Rubavu cyangwa se inzu nziza cyangwa se apartment yo kubamo, ubishaka i Musanze, Rubavu Buy and Sell turi hano ku bwawe. Turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha nanone kubigura no kubigurisha mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukanabafasha no kuzamamaza. Waduhamagara, wadusanga aho dukorera. Headquarter yacu iri mu mujyi wa Rubavu, mu mujyi wa Gisenyi niho dukorera. So Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here for